Na kabenta ki KHUBOR baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini long ki KHUBOR bamta kasni. Kentai Prime Minister jangka Israel Netanyahu bensak ngiat no ia gajung terbom ya ke Gaza hadin bala pelat ke Hamas ya ke video ke bapin i ya kinong Israel ki bala Shah set haka. Badha ke video ke dawa ya ke Israel banya pelat markeliang ya ki Briew ki bala Shah set haka Hamas bad ya kinong Palestine ki bala Shah set haka Israel. Prime Minister jangka Israel Benjamin Netanyahu ulakan tait bansak nge no ia katma bar ke Hamas bar uong bakadai ke badan kti banne ki kams new bat ke Iran. Lai thuru bagi Briew jangka Palestine ki badan ha Gaza ki yo ia kashiti baong baki shipai jangka Israel ki berngem yaki bar ki ong baki ha ban mi no na Gaza namar baki Israel kan ther bom biang bar kan numdan jaka shngan shu ha Gaza. Shushu kila ong bakumba prahajar lais pa andrungut kinong Palestine kila yam na kajing terbom jong ke Israel.